belai hambai sini media rokno mo tini ngarok jotono siwo sini 12 ঘন্টা bon khana je 30 tarik September amni bagi sing sadu para o sini chokreng Grisho sing tabu jotono gathering laijak oro sini tongo Maldi constituency Takarjola tai sini Mojlispur Khoyarpur then amok sing 4-5টা constituency mili sing khana oro gathering nai tinin chibino sing oro preparation nalai tongo jeta sini khana ekdom 6টা মানে 6টা ni chibino sing oro picketing shuru khaimane jat pray ne about 500-600 boro sing tirin motom gathering ni tongo so amona actually jono jotono siwo sini belaikan nang kukmani sini ostrike khana ni ostrike obong ka sini mudda kaisano tongo je greater Tripura land Tripura ni survival ni bagai sini constitutional solution ni bagai sing khana movement khaina thangi tongo central government sing mono sana thangi tongo je ohani indigenous rock ohani Tripura rock sing bahut bosor romai kabama sal romai sing bibe deprive khaje tongmani suppress khaje tongmani omoni hoite mukti sing mana musungkha karon sing jotono siwo Tripura area thangkano joto development boddo Tripura area thangkano current kre Tripura area thangkano lama hamia omo mane continuous tolin tong mane political party sarkar phayo thango omongin tong CPM hesaka Congress ka BJP IPP sai tongo kintu Tripura ni sini ok kepala jetai sini je sini nangkukmani mane sunte manliya obo kintu asla bastong amni bagino sung je greater Tripura len tini sung nana bagai greater Tripura len sung tini sanani bagai baddo mangka am bagai sung center no Delhi government no India government no sini obono message tong nai khana sara Tripura region prastop dong nai this area wo khana sini obo message kaham thang nang nai sung te of sini je of gathering sini je of picketing o sini je khana strike obo ka peaceful strike nai sin nasik mongke sung violence khane ya sin nasik mong kaisa se tongo obo ka sini demand greater Tripura land sung sakta khaya nang nai demand center sung message ro nang khana sini of movement obo sini nasik